lenu eninginike lona ngilwa impi enkulu ngizama ukusiza abantu ukuthi bangangeni kwi-scam ngizama ukusiza nazo inyanga kodwa ke zikhetha ungangilaleli into ngaze ngayichazela ama details ukuthi yini into ezokwenzeka ngoba ngase ngibone phambili lakiwa khona ngibonge bandla abantu ekade belokhu bengisupporte from umhla ka18 kwaze kwaye welamula wona umhla ka30 noma sengisho ukuthi ngomhla ka28 kokwenzakalani ngomhla ka30 kukhona ke la inyanga zeziphendulela khona njengamanje ibuke le video uzizwe ukuthi ziphendula zithini kumina inyanga lezi ezigijima la aziboni lutho azazi lutho nje zikhakhasela amavoti nje yabo kulele kunye kuthe vu kulele kunye sazoba khona ingqinamba ngoba nje impela hayi sazobe kuthi nje ukushuba shuba sakhona futhi ezinye ezobuya ishintshe ezigijimayo neyifakwe kuma poster zizobuya ishintshe zithi hayi sengicela ukuphuma nami usazozwa nje ezothi zifuna ukuphuma cha ndoda ngizothinta indaba ethinta lezi inyanga thinta indaba ethinta inyanga ezifuna ukuvotelwa ugogo lekuthiwa uSkhotheni ugogo lekuthiwa uMaweni ukhehlelezi uMabalengo umzimba okhala imali kambe ubani enye inyanga efuna ukuvotelwa ngizokhuluma ngale msangano leyo ngale msangano yawo yokufuna ukuvotelwa nje ngizokhuluma ngaleyo msangano nje msangano nje leyo msangano nje ngizoyithinta lonto indaba kaTefo indaba yalezi inyanga ezifuna ukuvotelwa nami ngeke ngafakwa namohlwini ngenhlanhla ke mina ngungqo makuthiwa kuyahlolwa ngungqo makuthiwa ngunogwaja ubhaji wayikhulule ngiyakwazi ukuzikhulula ngiyakwazi ukuyilapha ngiyakwazi ukuyiphiphisa elami idlozi nowami uNkulunkulu abasoze bangiphendula isidididi ngelinye ilanga ngitshelwa kuse-early into ekhona ngitshelwe kuse-early into engekho angisoze ngathi imali zabantu ngathi abantu abangivotele ngeimali zabo kuyaba kusasa lento ebengivotelwa kuyona sekuyacaca ukuthi ayikho sebekhala ngeimali zabo abantu nami sengithi hayi bengingabonanga mangabe ngingaboni mina kanti ubani okumele abuye abone uma ngabe uthi votelwa uhlulwe ukubona ukuthi lento ovotelwa kuyona ngeke izibe khona ngeke izibe khona ngiyanitshela madoda ngiyanitshela balandeli bami ngiyanitshela abahlonishwa abangithandayo njengoba kunabantu esebeze babhala ngisho imoto bethi abavotelwe lezi imali zabantu abavota ngazo bevotela into engekho ngelinye ilanga bazokukhala bese kuba sengazi ukuthi barojiwe kanti bengabe uyinyanga ngempela uthi ukwazi ukuhlola funa ukwazi ukuhlola phela ukubona into ekhona nokubona into engekho ungaboni into ngoba sewugaxele kuyona funa ubona into ungakagaxeli bengakagaxeli abantu ukuthi labantu eseze bavota ngeimali zabo niyobaxolisela kanjani niyobahlawula kanjani ngelinye ilanga abantu bevota bethi bavotela inyanga abayithembayo kanti kwaleyo nyanga abayithembayo kwayiyona iyaskemwa angazi ukuthi uyophinda thini uyothina umuntu mase kuvela ukuthi uskemiwe uyophindela thini kubantu bakhe mase kuvela ukuthi uskemiwe ngoba bengabe nje nabantu abadala kumele bakukhombise into eyiscam kuzoqala umzimba kuze uMabalengwe aphuma abalengwe kuze labo sisa basegolo oSkhotheni noma weni bazophuma ko umuntu azogcina ukuphuma ovala isicapha sovala lokhetelezi ngisicapha ogcina ngci ngoba use-investe kakhulu engaboni ukuthi iscam uyena ovala isicapha kodwa bephume bonke agcine seliyedwa okhumbula ke mase ngishilo into isuka isinjalo nje yabo izohlehla kuzothiwani ukuthi kuzwakale kuzothiwa iyahlehla kuzothiwa hlehli kuzothiwa iyahlehla yabo kuzothiwa iyahlehla
mase kuhlehliwe qale kahle ke sekuyoplanwa kahle ukuthi yini ngempela efisa ukwenzeka kodwa kuzothiwa hlehla kodwa 30 September never kuzothiwa la hle ngiyongikhohlwa nje nina ningilandelayo nani ningithandayo nani eningivumayo nginja ngiyibuki la ngibuka lapha ake silindele umhla ka-30 madoda sibone ukuthi kwenzakalani sibone ukuthi ukhona nomcimbi lapha isilo siyoma sithi nansi ingqwele enyangeni nansi ingqwele kubaculi fuck off ayikho leyonto tshelwa yimina uKing Bhaka ungafuni ukungikholwa linda kumhla ka-30 wena okholwa ngokubona akho umcimbi ozoba lapha eMoses Mabhida ayikho leyonto ayikho leyonto into engekho uma ngabe ungafuni ukungikholwa qhubeka uvote kugcineni uzokhala ebafethu awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida mhla ka-30 September fuck off awukho umcimbi oseMoses Mabhida mhla ka-30 September awukho bangayiduduza nje mase bebonile iscam sebezenzele yabo ke mhlambe emahholo ke imicimbi sebeyiduduza kodwa lekuthiwa useMoses Mabhida kofika isilo into engekho iscam less thula yini ukubona ngicela bonke abantu ekuthiwa madoda bayavota bavotela indaba ukuthi kuthiwe khona inyanga ezowina wakwezwa khona kuthiwa inyanga iyavotelwa inyanga sanamhlanje seziyavotelwa manje kanti uphakamiswa idlozi lakho aphakamiswa uNkulunkulu aphakamiswa idalo usuvotela abantu nje kuthiwe vote ngemali yabo abantu labantu ekumele bona ubasize einkingeni namhlanje uthi abafaka imali basikemeke asuka nginyanyiswa ukuthi ekuqaleni bengazi ukuthi inyanga ziyakwazi ukuhlola kodwa lento ivele yaveza obala ukuthi inyanga zikwazi ukuhlola azikwazi ngisho ukubona into ekhona nento engekho abanye baze babranda ngisho imoto abanye bavela kuma-poster bheka yini ngivoteleni kuvotela kuyini vele into engekho awukwazi ukubona into ayikho hayi fuck off man fuck off anginitshele ukuthi yini ezokwenzeka kusuka kusasa kubheka le ngokushiwe esigodleni into ezokwenzeka 1 labantu ekade ukukhehlelezi ethi abasuke all over abangasuki ekade sebebhukile bethi bazolala bavuke Friday balinde ko workshop lalelani cancelana ama bookings cancelani ntshelwa yimi cancelana ama bookings ngamanje ngicela inyanga ebezilapha ebeveza amakhanjana azibe yiplan amanga ezokugoqa ngabo abalandeli ngoba bazobuza abalandeli bazobuza hey ngidabukela abadla laba abalwa noma bebona ukuthi bayashayeka ngoba lethi cace ba ayingeke khona bazokhishwa izisu khona bazophelelwa umoya khona bazofusegisa kwasana abahlangana khona bazoxabana nabafazi babo becikwa ukuthi saze sa exposeka angisoze ngavuma ukuthi ningene kwi-scam ngibhekile mina ngafa ngifela nini ukuthi ngingangeni kwi-scam angize ngivume mina as long as ngikhona asikho i-scam esiyonishaya ngoba nisinde kulesi lesi beyihlangene zonke inyanga sithe mbo zidida umncane umfana wayidlala ingqondo zangakwazi kuhlola zangakwazi kuchecka zavela zadansa noma inyanga ifuna information ayikwazi ukuyilanda esigodlweni ibuza yena umfana emfethu ngicela ukubuza kwena angathi umuntu escama ubuphinde ubuza yena futhi wendoda uyangiscama yini lo muntu ke uyascama wena kodwa uthi ulayithile wena uthi unamakhehlo ohamba nawo uyakuscam umuntu still ubuza yena uthi uyangiscama yini ibizwa ngani le nto ibizwa ngani mina yonke feedback ngiyilanda lapha ya esigodlweni esilapha ya emakhaya edamini
asibe kumhla ka-30 uma ngabe i-event ingabanga khona koba uKing Bhaka uyena oyiphethe zonke inyanga jikelele kodwa i-event ima ibe khona uzothini iKing Bhaka ngathi ngiyavuma uma ngabe ibe khona i-event kobe zonke lento engimtshela zona amanga kofuna mina ngibiyeke enhlobo kuba inyanga mangathiwa kofuna ngiyeke ukuthi ngithi ngisiza abantu kofuna amafutha ami uyabona hayi nokuthi ngiwehlise ngoba mawusunqotshiwe uyayehlisa iproduct imali yayo mawunqotshiwe awinyusi kodwa mawuwinile iyanyuka iproduct mawunqotshwa ishishona phansi iproduct mina ngathi eyami product mangathiwa le event iba khona sekuthiwe sigodlweni esikhulu ayikho ngamane ngiyiyeke ingabukhona ngeke ngiyehlise kodwa umgomo uthi yehlisa iproduct mawukuthi uqambele isizwe amanga yehlisa iproduct azisuki imendlela makusuka imendlela lezi ezincane sokunazo kwehla ngisho iproduct uma ngabe into yakho kade u5000 funa uyehlise mhlambe ibe 1500 imithetho usho njalo uthi yehlisa kuzothi uyahlehla kuzothi wahlehli kuzothi uyahlehla yabo kuzothi uyahlehla mase kuhlehliwe qale kahle ke sekuyoplanwa kahle ukuthi yini ngempela efisa ukwenzeka. Alright, naka-ke ama-shorts wokukhumbuzisa abantu ukuthi ngitheni mina kwasekwenzakalani. Ngakubalekile phela ukukhomperisha ukuthi ngathini mhla ka-18 kwenzakalani, ngathini mhla ka-21 kwenzakalani, ngathini mhla ka-23 kwenzakalani, ngathini 25 kwenzakalani manje. Ake nibheke kahle-ke manje ukuthi izinto ebengizisho kulama date kade niwabona ahlukahlukene akuzona yini lezi ezenzakalayo, akuzona yini lezi eziconfirmwa ukhehlelezi kodwa eziconfirmwa ngenye indlela, akuzona yini lezi eziconfirmwa abahleli bemicimbi, akuzona yini lezi eziconfirmeka ngalesiphithiphithi sokucisha abantu bebulalana. Ake ubheke nje abantu becishe bebulalana ngento eyenziwe ngamabomu. Ake ubuke kahle la siyaqhathanisa ke manje into engishilo into eyenzekayo, into engishilo into eyenzekayo. Uyabona ke beke wa understand the part uzobona ukuthi why kuthiwe ngingqwele, why kuthiwe ngindlondlo, why kuthiwe ngiyinkosi emhlabeni, ngiyintodana emazulwini, why kunomakhandakhanda okwazi ukusiza abantu kangaka. Beke wa understand la uzo understand ukuthi amandla kamakhandakhanda oil angakanani. Ingakho nje uthi mina ngeke uzukhalela u6000 wakho othenga ngawo makhandakhanda ngenxa yalezi zinto ozoyibona manje into esishoyo yile eyenzakalayo. Umehluko umuntu akanakile yena ukuthi usefezekisa into engiyisho ngokudlule. Yingakho lezi zinto bezenzeka lapha edamini ngithola impendulo edamini kade ngilande amafutha umakhandakhanda. Amafutha umakhandakhanda asebenze likhulu igcathi ukuthi ngikwazi ukuthi ngibone ukuthi kuzoskemwa abantu bengakaskema ngabikezela ngokuskema kabantu. Ake uyithokozele ivideo ke nansi. Manje isiba nepolitiki phakathi kwaqhamuka kumina sekuthiwa no khehlelezi lento sicela ukuyihlehlisa ihlehle ngo2 weeks. Ngathi mina ngeke isahlehla ngoba ekugcineni sabantu kunamagama ethu la sinama brand bahamba bathi sizobuya kuwe khehlelezi sikutshela ukuthi kwenzakalani. Enye inyanga eyoze yona izikholwe ngomhla ka28 September ukuthi ayikho lento eyozikhole ngomhla ka28. Uma bewuvota ka100 ngosuku ngicela uvote ka10 manje. Ukhona into engingayiboni kahle la. Khona ukushaya amanzi. Angisho kabi kodwa khona into engingayiboni kahle enga-edapi. Kwi-meeting kade ikhona kuhleli phansi kubanje meeting. Awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida mhla ka30 September. Fuck off. Awukho umcimbi oseMoses Mabhida mhla ka30 September. Awukho. Bangayiduduza nje masebebonile iscam sebezenzele yabo ke mhlambe emahholo ke imicimbi sebeyiduduza. Ngabo 4 ntambama kuyobe kuqala njengamanje amathikiti ase-on sebengisendele link ngachecka kwahamba kwayo-check abantu ba-test ithikithi liyatholakala e-Ticket Pro sasa ntambama ngo5 o'clock qala uyangena 5-6 o'clock ntambama convention center ilapha ngase-Durban ngase-North Beach lapha nje mawufika ngase-casino yase ile casino lapha i-casino le yase-town
iCasino iyi-1 town. Mawufika eCasino uqhamuka from eMhlanga, you will take your left. Jike ngalo mgwaqo. I think that ihall leli elikhulu elapho. I think yona i-convention center iyakhiwe ngama-glass. Baphume nga-1 baphume nga-2 yabo kuzoqala umzimba nje kuze umabalengwe aphuma abalengwe umuntu azogcina ukuphuma ovala isicapha sovala lokho etelezi isicapha ogcina ngci ngoba use-investe kakhulu engaboni ukuthi i-scam uyena ovala isicapha kodwa bephume bonke agcine seliyedwa. Madoda, khuphuka nabo moya engcwele asuka madoda yini endala inkukhu neqala ake silindeni umhla ka-30 madoda sibone ukuthi kwenzakalani sibone ukuthi ukhona yini umcimbi lapha isilo siyoma sithi nansi ingcwele enyangeni nansi ingcwele kubaculi fuck off ayikho leyonto tshelwa yimina uKing Bhaka. Sanibona nonke lizwe lase-South Africa njengamanje silana endaweni yase-Olive Center, Convention Center, la kade kufanele kube nomcimbi khona kade kufanele wenzeke. Njengamanje ngime naye uDr. Makhaza okuyena akade umnikazi womcimbi. Sifikileke njengamanje njengoba nisibona silasithukuthele simanzi. Ngoba into esiyenzakalile as understand nathi kwenzakalani kahle lento sekuyacaca ukuthi scam. As you can see outside izinyanga zigcwele zimile ngaphandle izinyanga zigcwele laphana nazi izinyanga odokotela obaba abadala omama ogogo abahloniphekile bamile ngaphandle nanka amatekisi akhona abantu basuka endaweni ezehlukene njengamanje nayi indoda kade lokuthi kuvotele yonke indawo ngifuna ukugeza igama lami ndoda zikhulumele kwenze njani. Sibingelele kakhulu esizweni uDr. Thobani Makhaza. Sixolise kakhulu esizweni ngokwenzekile. Maningi ama-challenges siye sahlangabezana nawo. Sihamba kule ndlela. Kuningi kakhulu but ngizosukuma nje nokuxolisa kakhulu esizweni kukho konke okwenzekile. Sisazama ukulungisa isimo njengoba siqale sayibeka emabhida. Yala ukuhlala emabhida yanqaba because of ama-challenge athile. What challenge? Clarify. Ama-challenge. Politics enye into bethu esifunayo ekugcineni abantu imali zabo abantu abavote ngazo and ekugcineni abantu njengamanje kunabantu abathi lento ikhehleleze bekuyona so njengamanje ngifuna uzogeza igama labantu igama lami nanokuthi imali zabantu abalokhuzana abantu imali abakhokhe ngayo njengamanje alikhokhelwanga njengamanje se-Olive Center why nithi nina kune-event ekugcineni anikhokhanga and wena ufikile la wafika ngemoto yakho waphuma wahamba ubuya ngemoto engayaziwa ukuba angizanga namalokuze namajita la ngaba utholakalanga isho ke chaza ukuthi yini kwenza ukuthi ubuye ngemoto engayiyona njengoba sesizokukhipha emotweni enye kungayona yakho yini kwenza ukuthi wenze njalo ngoba njengamanje kuyacaca sobala ukuthi scam mos lesi.